He mea nui e kokua I ka ho'ulu ana I ka maile Hawai'i, ma Hawai'i. O mamo ke kahu mālama I kēia māla maile, he iwa kālua eka kona nui, ma Hawai'i mokupuni I kapa ia o ka mahi ʻai ihi o Wailea. O ka hapa nui o ka maile, e halihele ia mai I Hawai'i, ua hiki mai Rarotonga mai, makahi o Kanoʻono a o e Pakeneka. He wela ʻohana no kēia hoʻoulu maile ana mai nā kanahiku, ka wā hoʻi hoʻomaka I ko mamo tutu kane o Daniel Makuakane I ka hoʻoulu maile ana. Right in Pahoa, they started a small half-acre parcel of maile under shade house, and then he got a little bit more sophisticated and then developed 1-acre greenhouse. E ia he mau makahiki ma hope mai, ano mamo no ke kole ana o ka manakia I ko Hawai'i māla hoʻoulu maile nui loa me kēia. Kia manawa loa makahi o ʻumi kaukani mea kanu, a ka pahu hopu, o kia mea ke pau pono e loa makahi o ʻewalu hale maluma nei me hiku kaukani mea kanu pakahi. Nui na ano maile like ʻole no Hawai'i mokupuni nei no puna no hoʻi ma ke kikoʻī. Kai makahiki a ʻoe paha, a hiki ke huki ia no ka hananina lei. ʻAʻole no paha uʻu ia na maile mua o kēia mala no ke kahi mau mahina, a ka ike leʻa no o mamo I ke ano e pomaikaʻi ai. No laila hiki ke noho ke kala manei me nā poʻe o Hawai'i a me oi aku ka nani a me ka ʻaʻala o ka maile Hawai'i. O wau kēia o Amy Kalini no Sunrise Hawaii News Now. Aloha.